episode ya mbere dutangira First Lady. Iyi ni season nshyashya kuri Ganza TV. Umva amagambo dutangire n'abatubwira. Habayeho umukobwa watekerezaga ko azabaho ubuzima bworoheje, ariko umukobwa ntigeze amenya ko hari ubuzima bw'igitangaza bwari butegereje ahazaza he. Wewe wa mukobwa wenda gukubira umushahara wakoreraga, ndabyemeye. Umukobwa yaje guhura n'umugabo amuha akazi. Uyu mukobwa yakoze akazi kugira ngo agaburire umuryango we, yemera kujya gukora mu ngoro, atangira kujya arera abana b'umwami. Umugabo yagiye gukorera byaje kurangira arahiye abaye perezida w'igihugu cya Philippines. Umukozi wakoreraga perezida yakomeje kurera abana, arabakunda kuko birirwanaga. Bigera atangira gukundana n'umwami, ubwo ni papa w'abana, ariwe perezida w'igihugu. Icyo atarazi ni uko n'umwami yamukundaga. Ndashaka kubana nawe, ndagukunda Melody. Uyu mukobwa yitwa Melody. Ibaza kuba uri umukozi wo mu rugo ukora kwa perezida bikarangira gukunze mu kabana. Benshi barwanyije umubano wabo, batifuza ko babana, bavuga ati perezida ni gute yarongora umukozi wo mu rugo. Ikosa risito nzatuma ubuzima bwe mu ngoro bumubera bubi. Perezida Carlos yaratubwiye ibibazo biri hano. Umwami yari afite abanzi benshi, ubwo nimbavuga umwami wumve perezida, bifuzaga kwigarurira ubwami bwe, ariko byarangiye imbaraga z'urukundo zitsinze. Uwari umukozi wo mu rugo byarangiye abaye umwamikazi wo mu ngoro. Aho yakoraga nk'umukozi wo mu rugo, perezida yamutereye ivi. Ibaze guterera ivi umukozi wo mu rugo uri perezida. Perezida yaporopoje umukozi wo mu rugo. Ese umukozi wo mu rugo azabaho yishimye agiye kubana na perezida? Urumve, umukozi wo mu rugo abaye First Lady, madamu perezida, premier dame. Wabonye filime nyinshi, nakubwiye ngo abakozi bo mu rugo simusigaye mubita ba tantine. Abandi kera mwabitaga ngo ni banegera mbimare ngo bakajyasi. Perezida ari hano. My love, narakwizeye. Nizeye buri jambo wambwiye. Uzi ikiruta byose nizeye? Nizeye buri jambo ryawe ryose nasikari ikinyuma. Gute wankora ibi? Narakwizeye. My love. Wanyiciye izina, wankoresheje nk'igikoresho cyawe. Nari nzi ko ari njye jyenyine ugukwiriye. Jye Jerome nta n'uzigera umera nkanjye. Kumbe yari imikino. Urarenze sherizi kumbe. Neza umeze nka Gabi wakinnye muri Woman's Comedy, ariko uri boga ariko murusha. Kumbe bari gukina imikino, ni perezida n'umukozi wo mu rugo. I did not know what kind of role play you were thinking. Uretse uri gutekereza kugiye gukina uwe mukino. What are you thinking about? Gutekereza iki? The kind of couple does. Nyine ugiye gukina filime, ariko bya bindi bajya bakina bari mu kwezi kwa buki hanashye. You cannot stay up so late. Mveje ufite inama ryama ibyo kuhatwika tubireke. 8 in the morning. Hagiye gushya wananirwe sho nujye mu nama, umva ahubwo hahiye nasinzira neza. Do you think you're the only one who can do role plays? Ese cyakare wenyine uzi gukina imikino, nanjye reka ngukinire. You wait until my role play. It's a little bit extreme. All right then. Nyakurino. Go. Baratangira. Yo. Mukobwa hano bari mu mikino, bari gukina filime, bari mu kwezi kwa buki. I command you. Ibuye ryo mu butaka. Ndagutegeka uno mugabo mushyire hasi. Haraka. Mushyire hasi. You're really trying to get up. Face up. Bari mu mikino. If you think nimba utekereza ko ushobora kwigarurira imbaraga ziribuye, uribeshya cyane. Come here. Yeah. My beautiful wife, you and your powerful urchin. Mugore wanje nizo mbaraga zawe ngo zibuye. Really? Inyamaswa ndagufashe. Yeah. Katururi. Ni perezida yirongoreye umukozi.
buriya biriya bintu bibaho cyane ugasanga umukozi wo mu rugo uri kureba iyi filime hari igihe azashiduka umuperezida aje akamushaka. Ni ibintu bibaho cyane, cyangwa se perezida w'abasobanuzi nkaza nkamushaka. Urebe bwarakeye my love ni perezida wishakiye umukozi wo mu rugo. Buriya abagabo ntabwo bakunze gushaka regangu ruturuka he n'icyo ya ibyo birebwa n'abakobwa. Good morning, my waramutse. Good morning, my first lady. Waramutse first lady. Bivuze kuba ari umukozi wo mu rugo bakwita kajyasi mu gitondo bugacya bari kukwita first lady, madamu mukuru w'igihugu. Arabakomanza abashepe n'abashinzwe umutekano. Let us pretend that we're Reka twisinzirize. my love. Uje wikwisinzirize. What? No, you're Kubera late iki? for your meeting in the morning. Uraza gukererwa inama uzikareka igihugu kiba kigutegereje. Oya. You cannot do that. You'll be late. Oya. Get up. Get up. Byuka ujye mu kazi k'igihugu, abaturage baragukeneye. Perezida arumva abaturage baba babyikurikiranira. Igihe twahereye dukora baradushi. N'igihe nahereye nsobanura mbona yaje hano. Yes, sir. Yes sir. Morning, Mr. President. Mwaramutse Mr. President. First Lady. First lady. Disturb you, but we need to go back to the... Mutore kubabangamira ariko mufite kuza tugasubira mu ngoro. Bari baje mu kwezi kwa buki. Bakwiye gusubira mu... No are in place. Okay. 10 minutes. Sawa mu 2 minota 10 twitegure. Bavuye mu kwezi kwa buki bari baragiye kuruhukira nyuma y'ubukwe. Yesi. Yesi. Ed. Conrad. Val. Were you all here last night? Ijoro ryese mwatwumvise mwari muri hano. Umwe yaravuze ngo yega abandi ngo hoye. Bivuze ngo babumvirije. Ibyo baraye mu perezida rigabarinzwe. Hari ikintu mwumvishe? Hear anything, First Lady? Nta kintu twumvishe Madame First Lady. We heard nothing. Nta kintu twumvishe. We do not hear anything, madam. Nta kintu twumvishe Madame. Kumba baje pe bari hafi bakurikiranye akantu ko kandi. Let us go, you beast. Tugende mwanyamaswa mwe. Generals. Bataza kudukoresha imbaraga zibuye ryo mu butaka. Kumbe baraye babumvisha imikino barimo ngo bari gukina filime. Why are you smiling? Kuki uri guseka? Ngiye perezida wabimenyereye ko abajepe ko yera kera baba bamwumva nyine bamucunga hata Madame Subwa Munizi. Abajepe bari hafi aho. Barinze perezida. Ese amenye ko abajepe bamwumvishije ibyo barimo byose. Barakwereka perezida. Tutatinze isaza kajugujugu. Ibakure hano. Katorore. Yeah. Kajugujugu nuko yahagurutse. Bimeze bite? Bebe. Glenn, are we going to go through it smoothly? I'm really nervous about Umva it. ngiye mfite ubwoba. No, do not be. Biraza kugenda neza nawe ukwiye kugira ubwoba. Don't worry. Ntugire ikibazo. You will be great. Nothing to worry about. Good morning, Mr. President. Good Good morning, morning. Madam First Lady. Sir Yesi, good morning. The Good morning. preparation for the Mwaramutse harwaje. smoothly as planned. Umva ibintu byose byatewe kandi biri kugenda nk'uko twari twabipanze. Mr. President, Yes, Yesi. Madam First Lady. This is Bella Ni Lemon, Bella Lanani. the newly hired executive. Uyu nguyu niwe ugiye kunyungiriza. Can you hold my... Mfasha iPad yanjye sha. Yes, he has leveled up. Yese yazamuye mu nzego. Instant now. Usigaye ufite abakungirije. Still the old me. Oya ndacyari wawe undi. Where are the kids now? They're with a new nanny, ma'am. They're currently preparing for the arrival of the king. Oh, okay. I'll just go. Umva umwami agomba kuza kudusura tugomba kuza kumwakira. Tujyane ngo umwami agomba kuza kubasura. Uyu ni president. Ambassador Maldivino Ponti is already waiting for us. Ambasaderi aradutegereje president afite amagahunda menshi. Know my promise to you as a husband. N'abana ba president nyine urumva ni umuntu mukuru afite abana. Uyu ni umugore wa kabiri yashatse. Ariko president afite abana. Ni agaturage dore uburyo kaba kiyambariye. We are looking for the Murareba iki? Earth Gem. Turi kureba ngo ibuye ngo ryo munsi y'ubutaka batubwiye ngo ufite. Kumbe n'imikino yari akina na papa wabo mu kwezi kwa buki abana bari kumuserereza. Where's your new nanny? Umukozi wanyu mushya ari hehe wansimbuye? Everybody, nanny. Kumbe hari wajana. Umukozi Devindi hano. Yeah. So, Madam First Lady, Madam First Lady, do you think uratekereza iki kuri aka kantu? we'll like? Urakeka kano bari buze kugakunda? He's Rebe. stop teasing. So, children, listen up. Bana batorero mwumve. When King Eldrick arrives, Umwami Eldrick agomba kuza mugomba kumenya uko mumwitwaraho. let us review Reka dusubiremo uko muri bwitware. plays when King Eldrick arrives. Ese umwami Eldrick naza muramwakira gute? First him
as His Majesty. We are not allowed to talk over him. ntabwo twemerewe kumukoraho cyangwa kumuvugisha atariwe tuvugishije mbere We cannot touch him without his permission. keretse aduhaye uburenganzira bwo twemerewe kumukoraho nta muntu ukora ku mwami atabiguhera uburenganzira What are the punishments to be? igihano ni ikerera ibyo bintu nimubirengaho Prison. ni gereza umwami ugiye kuza ntabwo aba yikoraho n'abana ba perezida kumukoraho bashobora kubifungirwa Auntie, the royalty it's so strict. That's why I have a request. What is it? niyo mpamvu rero nari nasabye ko Embarrassed your kubera dad. ko nashaka gusebya papa wanyu You three greet the king. mwembi batatu bari mu mujyi ugurana perezida ngiye nsigare nk'umukozi wo mu rugo ubwe utifitiye icyizere uvuga ati sindamenye iby'abaperezida n'abafast lady bakora How are you? sinshaka kujya guhura n'abayobozi bakomeye Meeting? I'll let Yessi handle it. He can handle it on his own. kuhise ugaruka se yese araza kubyitaho byose by'inama yabitaye Melody not joining us later? No. But my love. rero utaraza kutwiyungaho yego King Eldrick will be happier then. umwami Eldrick araza kwishima nawe nakubona Philip a crush on you. ashobora no kukwikundira rega uve kuri papa Right here, Nathan. So Nathan ndi hano You'll Baby. be fine. It's okay. biraza kugenda neza We still have some spare time before King Eldrick arrives. turacyafite igihe umwami Eldrick ataraza ushobora kuza tukaba So naughty. ntakuri umusazi Earthgem. Come on. abana uzi ko bamenya ibyaha ryabo yego ryo munsi y'ubutaka ni imikino nyine baraye bakina Hearse? ukwiye kujya kwitoza Right. Yes. Listen, yego afite kwitoza ni umukozi wo mu rugo nibwo perezida kimurongora bivuze ngo afite gutozwa byinshi kugira ngo atangire kwitwara nka ba fast lady bandi All details accounted for. We're just waiting for King details zose twazirebye turi kwiga ku bari buze baherekeje umwami Eldrick Delicious. biraryoshye ibiryo bebe Ready. ibiryo birateguye mu ngoro mwasukuye About the palace. ingoro ntimuyigire ikibazo Palace is exactly like me. Mo. haratunganye hameze nkanjye harashaje naho Hold on, why are you guys so mean? aba ni abakozi bakoropa mu ngoro ya perezida I'm saying is that the palace is just like icyo mvuga ni uko ino ngoro ya perezida ari nziza nkanjye twayisukuye Then you're perfect for the man with me. hari abandi binjiye See? The palace Baby. is ready. Guys, ladies, as you all know, this is Yoning, uyu ni yoning senior staff here in the palace. uyu niwe ugiye gukurira abakozi ba hano mu ngoro He'll be working with all of you. ubwo buri munsi agiye gutangira gukorana namwe and you are? urinde Your future. hindu hazaza hawe bebe Why isn't anyone stopping me? Of course. kuki mutari kumfata kandi igiye kumukubita ibeshya nyine umukubite bazi ngo najya gukubita umuntu baramufata Okay. Mr. President wants a final rehearsal before King Eldrick arrives. So guys, perezida arifuza ko twitoza mbere y'uko umwami ahagera Let us go. tugire iki To do here. Get a move. umwami uba ugiye kuza ntabwo aba asanzwe Why am I here, sir? I don't know how to act like a king. yeah. you don't have to do anything. What's important here is Melody. We're just gonna rehearse with her, so that she'll be at ease when she faces the king of Maldiviano Ponte later. Yes, sir. bajana bari kwitoza ukuntu bari buze kwakira umwami Go ahead, Yessi. gira tugire yese and finally, our first lady, Madame first lady wacu Melendez Acosta. reka tumuhe ikaze hamagara fast lady mbega bari kwitoza ukuntu bari buze gupresenta umwa hari uwaje abanza imbere kandi uyu ntabwo ari we fast lady What? ikize hari uwaje yikaraga bari mu myitozo fast lady avayo ni agaturage Really like making a grand entrance, don't you? ariko ukunda kwimurika cyane winjira ahantu utatumiwe Lady. So I thought it was... bavuze fast lady ngira ngo ni we njye Hey, Seeker. Miss Lorraine, yizire shu Lorene rekeraho kwerekana ko mbuje yitwa ngo Lorene please. ngwino hano Thank you very much. As ASEC of Presidential Communications. umva ni njyewe ukuriye ibyerekeranye n'itumanaho rya perezida ni nanjye uri mu bagize kipe mwandikira ijambo ari buvuge So insulted that I was... bivuze rero ngo kuba nanjye naza mu myitozo yanyu nkareba uko ikiri gukorwa ntacyo bitwaye Sorry, Lorraine. utubabarire Lorene Very sudden. byabaye byihuse Lorene Grandma. nyogo kukumbe mama wa perezida yarinjiye Hi, ni Grandma. mama wa perezida So we have a more pressing matter to attend to. So, were you able to talk to them? hari abandi bantu bagomba kuza babavugishije It's Auntie Bosida. anti Bresirida bari mu nzira baza uje yitwa Bresirida They? abo ni bande baje Yes. Who will be coming? ni bande bandi mwatumiye bagiye kuza mu myitozo turimo yo kwitegura kwakira umwami Trouble with being the first lady. wa mukobwa ugiye kuba fast lady bivuze ngo ukeneye kwitoza byinshi
Yes. And in constellation with Ambalasildza and other palaces. niyo mpamvu twese twifashijwemo na mama wa perezida To know that the three publicly beloved twumvishe ko tugomba kuzana ladies have agreed. abandi ba first lady bakubanjirije babanje ku butegetsi uko ari batatu kugira ngo bagutoze umenye ukuntu aba first lady bitwara. Bazanye abagore ba perezida bandi bavuyeho batatu. Uje umuturage umukobwa w'umuturage wari umukozi wo mu rugo bamutoza ukuntu ba first lady bitwara. Ntago ari kubyuka mu gitondo ngo yisoma first lady. Wow boy, dore ngaba bahageze dore bandi ba first lady uburyo bambara dore uburyo bagendamo dore uburyo bitwara. Bose batangira kuba perezida tukuri batatu urabona ariko n'aba first lady bambanje batatu baje kumutoza amenye ukuntu ba first lady bitwara avana ubuturage hano. Good morning. Mwaramutse. How are you, Mom? Halima. How are you? Mezote. It's been a long time. Harashize igihe. Abana abandi ba first lady batatu babanje ubwo n'aba perezida batatu bavuyeho. Muri Afurika ntago yabyoroshye kwita ubabonera rimwe. Usanga benshi barapfuye bitewe n'uko umwe aza akanyine. Mwaramutse. Meet you all. Ngeze gura nawe mwese. Help me. No kuba mwemeye kuza kumfasha. Me, Melody. The pleasure is all. Oya natwe rwose ibyishimo ni byacu kuba tuje kugufasha. Are you ready? Witeguye tugutoze se uburyo abasirimu kazi bitwara. First lady yitwara ati avuga ati bagomba kugutoza. Ibi filime. Melody yarishimye nta kibazo cye. Always keep your head down. A first lady should always submit to her husband, the president. But no, but. But then again, what would a former nanny know about being a first lady? Ese umuntu wazana umukozi wo mu rugo n'icyo azi kubyerekeranye no kuba first lady baje kumucyurira. Especially since we have very little time. Cyane urabona dufite n'igihe gito cyo kugutoza ngo umwami ahagere. And you'll do fine, okay? Speak when you're spoken to. Icyambere just keep your mouth shut. Niba uzi ko ugiye kuba first lady ujye uvuga uko bakubajije ubundi ufunga umunwa. Ikindi perezida ntugashaka kwiyerekana kumurusha ngo bari wewe urya ifoto kumurusha. Here for your beauty and grace. Ikindi uri hano kugira ngo umuri ku bwiza bwawe nta kindi cyakuzanye no gutuza ntukimurike cyane ngo wibonekeze. Tumeze nk'abari kumucyuriraho kugira ngo mushyire ku murongo mutoza. Sawa? You are really a beauty, madam. Kuba uri mwiza rwose uri mwiza pe. I'm sure the dress that Ambrosia's daughter made for you. Ndetse ikanzu twakuzanira asa kukubera. Ikanzu. First ladies, why don't we show the first lady her beautiful gown? Reka twereke first lady iyo kanzu agiye kwambara ukuntu irenze. First lady baje kumwereka ikanzu agomba kwambara. Dore urukanzu maye ni rurerure ariko ni rwiza ni ya makanzu ukabona arimo amafaranga. Bamwiritse ikanzu nziza umukozi wo mu rugo rero ari wimenyereye kwiyambarira za rumbiya. My grandma had the same one. Nyogokuru wanjye rero yari afite ikanzu yenda kumera nk'iyi. And now it's time for your makeup. Nicyo gihe rero ngo tugukubite na ka makeup. Are you ready? Uriteguye? Abandi ba first lady baje kumutoza. Love it. Rebe. Barakwereka igihe cyarageze. Umwami Eldrick yahageze. Rebe filime. Umwami w'umuzungu. Both our secretaries of state have agreed. Ba sekreteri b'ibihugu byombi bamaze kuhagera. Ndetse bamaze no kwemeranya ibyo ibihugu byacu bigomba kugenderaho. Is there anything you would like to say? Hari ikindi kintu washaka kutubwira? Let me just say, I'm really looking forward to a healthy and productive relationship. Niteguye rwose kandi ntegereje ko tuzakorana neza tukabana neza. We partake of the feast that our people have prepared in your honor. I would like to introduce to you. Bireko rero dukomeza kujya kwigaburo. Reka mbanze ngira bo ngupresenta. Your Excellency. Nta kibazo nyiri cyubahiro. Yes. Your Majesty. Nyiri cyubahiro. Present to you. Reka tukwereke. Republic of the Philippines, first family. Reka tukwereke famiye ya perezida. With the first mother. Ugiye kuza wa mbere ni mama wa perezida. The first mother. Havayo. Umuntu ariko umuntu byara perezida.
ukimara kuba umwana wawe akimara kuba perezida nawe bihita bihinduka abantu bakayibona kuri mama wa perezida. Umwana wawe yari umukuru w'igihugu, ubwo nawe uri mama mukuru w'igihugu. Uramubona ariko mama wa perezida arabanza ava yarimurikana umusirimu cyane, n'uburyo atambukamo n'uburyo amwenyuramo. Uva kuri abakobwa bina uhamagara ngo ngwino tugususuza abashyitsi, akaza yanitse ngo hehehe, yanitse iminwa igera mu matwi. Ba First Lady uzabarebe baseka gake bamwenyura. Baje kumwereka abana ba perezida, dore ngaba harimo umwe gendera mu kagare, n'abana ba perezida nabo bavuye babamurikira umwami. Abana ba perezida nabo nubarebe basekamo gake bamwenyura, bafite discipline, bafite umuco na sport. Rebe kaza hano gake gake bari kubamurikira umuyobozi. Umwami buriya ntabwo aba yikoraho, umwami abahumura. Madame Melody, reka duhe ikaze Melody. First Lady bamukuzeho, dore make-up, dore ikanzu nziza, dore amaherena ahenze. Ibyo kuba ari negera mbimara ariko ajyasi rwese amadongo babimukuyemo. Ubu ni First Lady. Mwabakozi mwe mujye mwitoza akanya kariko kose perezida yaba ashaka, mujye muhora mwiteguye, muri abasirimu mureba banyokobuje. Bamuhaye ikaze. Ni umuturage kugendera mu nkweto ndende byamujabutse. Dore bamutoje, uriya mwana azaba First Lady, igihugu azakiyobora. Madamu perezida, koraho ubundi baguca umutwe, yagwiriye umwami. Your Majesty, I'm sorry. Nyiricyubahiro. Okay. Ntacyo bitwaye. Biriya babyita kuta mu rubyiruko. It's okay, Mom. Yeah, it's all right. Nta kibazo. It was an accident. Oya, yari impanuka ngwiriye atabishaka kugwira umuyobozi w'abandi, bahita bandikeka ko ushaka kumwica. Are you okay? Wagenda ukagwira Trump. I told you so, Glenn. I will only embarrass you. Sinakubwiye ngo ngiye cyo nkora ni ukugusebya gusa. An accident. Mbese ntabwo yigiriye icyizere, n'impanuka sheri, tuza perezida agerageza kumuturisha. Dore mama wa perezida ukuntu amureba, inzererezi witoye uri busa nk'undi bakobwa bari seri y'abasirimu. Niko mama yavugiye ku mutima, ntiyase n'ubureba n'indoro ukahita umenya ikintu umuntu avuze. Baje kwicara kwigaburo ngo basangire. Gusa perezida aramukunda. Perezida amuturisha. Hano aba yapanitse umukobwa. Dore mukecuru ukuntu areba, umuhungu wanjye yarabuze umukobwa uri seri. Iyo nawe dore ukuntu areba nyirabukwe. It was really embarrassing. Karadusebeje igihugu cyose, ariko uzi kubona First Lady w'igihugu ari kugenda agwira abandi baperezida basuye igihugu, abagwaho inkweto zamujabutse. Kumbe hano hari ababifashe. Barababaye sharasebye. Bikira ni igisebo. Ibaza ariko nawe tekereza First Lady umwe uzi, uri kubona rwose inkweto ziri kumujabuka, ari kugenda agwirirana mu baha. Ibyo bintu ntabwo bisa neza uko byamera kose. Yega impanuka zibaho, ariko nibisa neza. Hari abantu batangira kuvuga abanzi b'igihugu ngo ni inzoka yari yanyweye. Uriya First Lady bazanyanywa n'urumogi, yageze mu bamagendagwa asebye igihugu. Urebe nta cyizere yifitiye uko ibi nzabishobora. Buriya nakubwiye ngo sujye ubona ukuntu nasebye, ndaza kubabwira inkuru mu kanya. I'm sorry. Mumbabarire. High heels. Ntabwo menyereye kwambara zino nkweto za taro ndende. But the protocols, we reviewed them. Ariko twari twabyizeho, twabisubiyemo, twitoje kuzigenderamo. I tripped and lost. Nanyereye. So you know about it. Then why didn't you keep that in mind earlier when you were facing King Eldrick? Ubwo rero kuye mwami se utabitekereje. Seems like Melody just reacted according to her reflexes. I don't think we should make a big deal out of it. Umva reka tureke kubikomeza, buri byabaye. King Eldrick was okay with it. Ikindi umwami nta n'ikintu bimubwiye ko umukobwa yamugwiriye. Please spare my wife. Umva umugore wanjye mumureke pe, mumubabarire. We still have to take an apologetic step. Dufite gusaba imbabazi umwami, nubwo umwami yavuga ngo ntacyo mutwe, ariko twamugwiriye. Habuze abantu baza bakugwira, ibaze nanjye ndi umwami wagasobanuye ukaza ungwira. And we will assure them that we mean no disrespect. Umwami turaza kubimusobanurira, tumwereke ko nta gasuzuguro kari kabirimo ari impanuka. Secretary to write an apology letter to address. Andika iretera isaba imbabazi yoherereza umwami. Wumvishije ariko umwami ukuntu abahumura. No kunyerera ukamugwira ari impanuka kandi uri First Lady. Igihugu cyandika iretera isaba imbabazi bakayimwohereza ati mutubabarire yari impanuka. That's it. Ntabwo twashakaga kukugirira nabi. There's nothing else we can do for Melody. Nta kindi twakorera Melody rero, ubwo ni ibyo. Uyu mukobwa yitwa Melody. Gusa ko kubundi ibi bintu banzanyemo nzabishobora. Ubundi rege buriya hari ibintu bakujyana mu bwawe ukabyikuramo.
Melody byaramujabutse. My wife did nothing wrong today. Umugore wanjye nta kosa yakoze uyu munsi. Uyu ni perezida. Perezida aramukunda. Go after Madam First Lady. Reka tujye kureba Madam First Lady. Now where should we go? Aho agenda hazi reka njye kumureba. Kureba ukuntu mujya mu rusengero ugasanga utangiye gusinzira mu rusengero ashaka kwisohokeramo. Mujya mubibona. Ibi ni ibiki nishoyemo atangiye kwicuza. Njye nifuzaga Glenn ni perezida. Sinigeze ngira indoto zo kuba madamu perezida. Nishakiraga umugabo ni nk'abakobwa bankunda. Murankunda ariko ikibazo muzicuza. Kuko akanya kariko kose naba perezida ugasanga ubaye first lady utari warabiteguye. Uyu nawe nibyo avuga ati nishakiraga uriya mugabo Glenn mukunda sinigeze nifuza kuba first lady. Gusa nyine mu bihe nk'ibi noneho kuko mama uri kundeba. You were always here to comfort me, right? Nako papa, iteka wabaguha rutarapfa ukankomeza mu bihe nk'ibi bigoye papa yarapfuye. Sasa atangiye kurira. Ibi ni ibiki nisanze wowe ubwawe ushobora kubyiyirukanamo kuko n'ubuzima bugiyemo utazi ariko uzikubura umukozi wo mu rugo ugatangira kubwira ngo ngurira indege ugiye guhura n'umwami ugiye guhura n'umuperezida w'ahanaha ugiye hehe byagucanga ubwawe ushobora kuvuga ati ariko mwamaye gatanya nkigendera. Dore Yesu atangira kuza kwiyegereza dusha no kuzihanagura. Yatangiye kuza gukora amasuku. Ubundi ibi nibyo yari yarize yaraminuje. Ubu ni wari umuhamagaro yaje ari umukozi wo mu rugo ibyo bamujyanye mu byo kuba first lady. Buriya n'umugabo wanjye Glenn ari kwicuza kuba yaranshatse nkaba ndi kumusebya. Niko umugore yatangiye gutekereza ati umugabo wanjye buriya nawe ari kwicuza kuba yaranshatse ariko yarashatse abakobwa b'abasirimu. Glenn atewe isoni nanjye. Perezida amwita Glenn ya Jean. Who told you that I'm ashamed? Ninde wakubwiye ko mfite isoni zo kuba warambereye umugore? Kunsebye. Nigeze mbivuga. Yeah. Why are you cleaning the bathroom? Kuki uri gukora amasuku hano muri douche? Because the only thing I'm good at. Kuko iki ari cyo kintu cyonyine nshoboye kwesa amadongo gukora amasuku. In a way, I have done something right today. Byibura byitwe ko uyu munsi nakoze ikintu kizima ari cyo gukora amasuku kuko nicyo nshoboye. I can't face everyone out there, Glenn. I feel bad for embarrassing you, Glenn. Ndumva mbabajwe no kuba nagusebeje. Melody. Maybe if I didn't become your first lady, this would never happen. Iyo nza kuba narakubereye first lady ibi byose ntabwo byari kuba bibaye. We're only human. We're bound to make mistakes from now and then. What we can do about it is to learn from the mistakes we've made. And icyo tugomba gukora ni ukujya twigira ku makosa twakoze nta kindi. Nta birenze. Perezida. Actually, I do feel bad. Nanjye ndumva mbabaye pe. I know. Nari mbizi nyine kubabaye kubera yuko nagusebeje urababaye. You didn't embarrass me. Ntabwo wansebeje. That is not the reason why I feel. Nta nubwo ari impamvu nari kwiyumva neza. Then what is it? Ni iki se kikubabaje? Because kubera ko you did not fall for me early. Kubera ko kare wagwiriye umwami ntugwire nge kucyo utagwiriye nge. Perezida nta kibazo bifitemo. Since we're both here in the bathroom. Ubwo rero twese turi hano muri douche. Maybe, you know. Ari nawe urabizi nyine. Yeah. Oh, Glenn, ariko Glenn nawe rero warasaze. Ufite iki kibazo muri iyi minsi twatwika. Hasi usigibagirwa kuri perezida wa Philippines. Harya. Lock the door. Ngaho kinga umuryango. Rebe. Umukozi wo mu rugo rekeraho guteza akavuyo yaje gusoma comment bari kumuvugaho ku mbuga nkoranyambaga. Yaje gusoma comment bamututse abantu ku abaturage bamututse. Uyu mu first lady ni ikigoryi ugenda ugwa mu bantu. Ese yazize kugendera mu nkweto ndende mu first lady nyabaki umukozi wo mu rugo abantu baramututse. Abayanyweye ibimogi. Kuba first lady ntago bikubereye. Niko abafana bari kwandika kuri za Twitter bamutuka ngira ngo urabizi imbuga nkoranyambaga zaraje iyo ukotoye gato barakwataka. Nako niyo utakotora barakwataka. I told you not to read those mean. Sinakubwiye ngo ntukajye usumiza comment ku mbuga nkoranyambaga. Bizajya bikwicira umunsi wirirwa ubabaye wasomye comment mbi. Buriya nanjye sinya nsoma ibintu muvuga.
being a first lady is Nani. ubagenera ibikorwa n'abagenerwa bikorwa ukahita ucomoka. For me, mva kuri njye doing a good job as first lady. njye ndikunda uri gukora akazi keza nka first lady. Melody. Not mean for that to happen. ibyabaye kare ntabwo wifuza ko biba ujya kunyerera. It's an accident. yari impanuka wibitekereza cyane. Glenn, can I ask you something? Of course. What is it? Glenn, nkubaze urambaza iki? I'm not, but ndabizi sinzi ariko am I your ideal? ese ni njye mu first lady watekerezaga? You just had no choice. wifuzaga cyangwa ayandi mahitamo wari ufite wapfuye kumfata? washidutse nyine unshatse. Melody. Madam First Lady, I'm really sorry to disturb you. Madam First Lady, mutubabarire. Zilda is... Madam Beresirida aragutegereje. Beresirida ubwo ngubwo ni mama wa president. Aragushaka. Sorry, Glenn. Bimeze sawa Glenn, president kwa Glenn. I have something else. Gendere mama wawe, nanjye mfite ibindi nari ngiye gukora. Gusa umukobwa yaramuje ati ninjye mu First Lady wahoze wifuza cyangwa nyine See you later. byapfuye kuhurirana. Yeah, urabona ahantu baba ariko. Yes, Yes. Sir, do I have an important appointment later? Uyu munsi hari rendezvous mfite nimugoroba yihutirwa ra? Let me check. Kandebe. President ari kubibona. We should have gotten Allegra and the others. As urabizi Allegra dukwiye kumugira umukonsilita. We could have avoided this disaster from happening. iyo tuza kuba twarafasha abantu bakamukurikirana uyu mukobwa ntabwo bino bibazo byose byari kuba biri kuba. This lady from yesterday was really bigger. If she only wore a different gown. iyo aza kwambara ikanzu itari ndende nk'iriya njye nkeka ko atari kugwa. So what do you know about women's fashion? ubundi ibijyanye n'imyenda y'abagore ubizi iki? Ponte's official statement already came in. umva umwami yamaze gusohora itangazo avuga ko imbabazi twamusabye yazemeye atabikomeje kuba twamugwiriye. I also have an idea on how to appease the king. mfite igitekerezo cy'uburyo twashimisha mu mwami twagwiriye. I have an official state visit to Maldives. ndashaka kujya kumusura muri Maldiviano Ponte nkanajyana na Melody umugore wanjye tukajya gusura umwami mu bwami bwe natwe. What? Glenn will take me with him to Haiti. And I'm surprised that you didn't hear this from Prince. Je biranunguye kuba president ubwo atari wabikwibwiriye. Sasa yatangiye kumva wa mwami yagwiriye ngo none bagiye kujya kumwisurira mu gihugu cye kugira bamwiyungeho bamusaye imbabazi niki. Is it true? Lorraine, is he really taking me there with him? Ese uko president ashaka kujyana nawe? Even if I go. Ninongera se nkateza ibibazo. Melody. It's not your fault. Makosa nagara yawe. Thanks, Lorraine. Urakoze rata Lorraine. It's fault. Maybe if he chose me instead at his President niwe wakoze amakosa yaza kuba ari ngiye yigirira umugore we byose ntabwo babiri kuba. I feel bitter. I thought you were my friend. Ase uri kumbwira nabi nari nzi kuri inshuti yanjye nakinaga. I've done better. Yeah. You don't have to remind me that being his first lady doesn't. Ntabwo ukwiye kunyibutsa ko kuba first lady bitambereye. It's good that you know that. Ni byiza kubizi dore baba first lady bandi baraje. We were just informed by the president. President yatumenyesheje with him on his ngo agiye kukujyana ngo mujye gusura Maldiviano Ponte. Ngo gusura kira gihugu cyuriya mwami. But if I were you, mbaye ndi weho not go. ntabwo najyana na president. They decline now. President muhakanire ko utari bujyane nawe. Just embarrass the whole country. Bitise uraza kuba ugiye gusebya noneho igihugu cyose muri rusange. You don't have what it takes to be a first. Ntabwo ufite icyo bisaba kugira ngo witwe umugore wa president. Keretse wenda ari president w'abanyonzi. Kano kazi ntabwo kakubereye uzasebya Perezida Glenn usebye n'igihugu cya Philippine cyose kuko weho wakagombye kuba uri gukoropa ufite itorosho mu ntoki bijyanye no ukabiduharira. Mva amagambo mabi bamubwiye bano ba first lady bameze nk'abamufitiye n'umujinya. But we have to be honest. We're having a tugomba kukubwiza ukuri watugoye kugutoza pe. Last year. Look. Umva. You may look the part. But you're just the president's wife. Wari umugore wa perezida gusa. A nanny. Always a nanny. Ariko wahoze ari umukozi wo mu rugo iteka wari umukozi wo mu rugo. Niyo magambo bamubwiye. Ati wahoze ari rwesa amadongo iteka wari ari rwesa amadongo ntuzishuke kuzigera uba first lady muzima. Baramukomerekeje. Nta magambo mabi. Data bihorere bari abajinga. Hano nta dutangira kwitera icyizere ukavuga atari ku bundi wakuwo muri torosho nkisubirira mu gikoni gukoropa. Urebe. Yeah. Umukobwa yaje hano ariheba. Bamubwiye amagambo mabi. Buriya hari abantu buri kugerageza ikintu kugira ngo bagushyigikire basu kigiremo experience kuko bakirimo ahubwo bagatangira kukubwira ko ibyo bintu utazigera upfa bishoboye. President yaje kumuhozana kucyuri kurira. Kucyuri kurira. Sheri.
kuki ushaka kunjyana Maridiviano Ponte uragira ngo noneho kuri inshuro ngo nsebye n'igihugu cyose my love uyu ni perezida impamvu niyo ushaka kunjyana kubera icyo ushaka kunjyana Maridiviano Ponte kugira ngo umwami mumenyane kugira ngo umwami amenye impamvu nterwa ishema no kuba naragukuye mu kazi ko gukora mu rugo nkakugira umugore wanjye ndagira ngo umwami abimenye Glen njye ntabwo hano hantu ariho mbarizwa Baby while King Eldrick was here. My love. Reason uru wanjye with you to Maldiviano Ponte. So that the king can get Baby ndagira ngo umwami akumenye he can see in person why I'm so ubonane I married and why amenye n'impamvu uri umugore wanjye icyo nshaka Glen, I really Glen belong here. sinzi I couldn't agree more. You really don't belong here. njye mbona nanjye ko kutabarizwa hano ahubwo ubarizwa mu mutima wanjye As you belong. rekeraho kurira uru wanjye ni perezida You asked me earlier kare wambajije if you were my ideal first lady. ngo nimba ari wowe first lady nakagombye kuba nifuza Melody you're not perfect. ntabwo uri intungane pe But I'm sure we're perfect for each other. ariko icyo nzi cyo njye nawe turaberanye Okay? sibyo ni perezida So, stop crying. rekeraho kurira ni perezida ni umuntu ukomeye bamuzanye hano hari n'abandi bahise baza Minnie? No one does except you. hari abandi baturutse inyuma yeah. What do you mean, Minnie? Nobody does. You're lying to me. Hold on. You're just messing with me. You're the prisoner of the Philippines and you're messing with me. hari abandi bahise baza ni surprise What? Give me 1 minute. nk'umunota umwe nkwereke Melody? Melody turagukunda Melody umukobwa yitwa Melody yeah. Katorori byishimo byaramurenze Baby I told you so, right? Plenty of people love you. nari nakubwiye ngo abantu benshi baragukunda There's in love with Melody. Melody hano bari kumushimagiza yeah, baramuririmba Melody Melody All of you be quiet. uceceke Sorry, Aunt Basilda. Don't call me that. And would not have given umbabarire Madame Bersilda when you got married to Glen. nakubwiye ngo ikigo ashingirwa n'umuhungu wanjye Glen To be my son's wife. kuki nemeye kuba umugore w'umuhungu wanjye I would prefer that you call me icyo nshaka uzajya unyita Mother. ujya unyita nyoko ujya unyita mama kumbe disi byaramurenze yarazi agiye kumubwira nabi kumbe na mama wa perezida aramukunda yaramubwiye ati ujya unyita mama yeah. Katurore yeah. Baby Thank you, Mom. urakoze mama Mama. abana batangiye kumwita mama abana atabyaye ni mukase wabo nabo batangiye kumwita mama Auntie, we also want to tell you something. twashaka kubwira ikindi We kintu don't want to call you auntie anymore. ntabwo dushaka kongera kwita anti tantine It's okay with you. The three of us want to call you Mommy. turashaka kujya tukwita mama n'abana ba perezida ntabwo dushaka kujya tukwita tantine tuzajya tukwita mama n'abana b'inaha bitaba abakozi babo ba tantine bikarangira tantine famiye imwambuye Of course. yeah, bamuhaye ikaze mu rugo abakozi barabyina ni ibyishimo ba first lady barababaye ba first lady dore jinyori May I join you guys? mbiyungeho nanjye perezida nawe yaje hano ni ibyishimo yeah. Melody bamuhaye ikaze mu rugo
we're here for Melody. twese turi hano ku bwa Melody. Akurino bebe Let's go. tugire akurino bimeze bite wibutsa ni kuri Star Times Ganza TV izi filmu zisanga. You know, I sympathize with Auntie. urabizi ngiye Auntie Melody ndamukunda. Uyu ni umukobwa wa perezida. Mommy. Nako mama ntago nyimwita Auntie. When I became the ceremonial lady, it was really hard for me. ubwo yabaga first lady byabanje kungora. More so for Mommy because it's her full-time job now. gusa ubu ngubu nagiye kubona mama wacu birenze. Center of the public eye. biba bigoye iyo igihugu isi yose cyangwa se igihugu cyose rero gihanze amaso. Actually, I'm actually ubu ngubu rega nanjye mbisigaye mbirimo. gute se? What do you mean you're... uyu ni umusore utereta umukobwa wa perezida. reba ibyo abantu bari kumvugaho. first boyfriend nawe yesaba first boyfriend ku mbuga nkoranyambaga nawe kubera duteretana se iyo utereta umukobwa wa perezida nawe imbuga nkoranyambaga zihita zikumenya bakavuga ati uyu ni umukwe wacu musore hano ni umukwe kwa perezida. I will apply as your girlfriend. ati reba comment nakunze n'abakobwa batangiye kunyandikira ngo nidutandukana bazahita bampa urukundo. babonye abakobwa bari gukomanta bambwira ngo kuva naraterese umukobwa wa perezida ngo nintandukana nawe nabo bazampa urukundo. Fun. none urumva bisekeje. Jonas. Do you want to apply? Nina. waretse ukaba first ex ahubwo. nakinaga nta bandi bakobwa nkeneye. uyu ni umusore witwa Jonas. At the party. kuko itaje mu kirori. Friends were all having a good time. famiye yanjye n'abantu bose bari kugira ibihe byiza. Neither your family nor your friend Melody. njye nawe rega ntabwo turi inshuti ntabwo turi famiye Melody. No one trusts me or my family anymore. nta n'umuntu ukinyizeranye na famiye yanjye. Thankful I have this job. Imana ishimwe bwo ko nabonye n'aka kazi. You for trusting me. nawe kandi warakoze kunyizera. I don't think we have that. ariko sinyeka ko njye nawe dufitanye umubano urenze akazi. You're talking nonsense. ibyo uvuga ntabwo ari byo. I know is that you think of icyo nzi cyo nuko mbona nk'inshuti yawe. But you don't want to admit. nubwo udashaka kubyemera. iyo ni Lorene. You know, with the 3 former first ladies. uzaba baba first lady ba mbere babanje. ukwiye kubirinda. Salted you earlier. wabonye ukuntu kare bagututse. Friendly advice, Melody. iyi ni inama nkugiriye Melody. Just do whatever they tell you to do. ubutaha ujye ukora icyo bakubwiye gukora nimba udashaka ko bakubera abanzi. Aim way worse than me. But ariko the right thing. You didn't say anything. wakoze ikintu cyiza kuba utabwiye perezida Gulen ko bari aba first lady bagututse. Hey, why are you... uri guseka iki? Did I smile? You just genda setse. advice to me, didn't you? nuko inama uri kungira ari inama ya gishuti. See me as your friend. bivuze ngo mbona nk'inshuti yawe. Mr. President, there's a political faction pushing for a constituent assembly to lower the age of candidates. umva mu nteko batangiye gushyiraho guhindura itegeko nshinga bavuga ko umuntu uje imyaka 30 wese agomba kwiyamamariza kuba perezida. Age of eligibility to be able. ndetse ko ariyo myaka rwose yemewe guhera ku myaka 30 yakwiyamamariza kuba perezida. Things that I've heard. nkurikije amakuru numvishije rero Gulen. City's Mayor Moises Valentine. Meya Moise w'imyaka 30 ni icyamamare cyane abantu baramukunda. This mayor is really popular. uyu mumeya abantu bamwiyumvamo. That being the president would suit him. ndetse abantu bakomeje kuvuga ngo niwe waba perezida bikaryoha kuko yujuje imyaka 30. sasa perezida atangiye kumva ibintu byamuhindukiyeho. hari umumeya ufite imyaka 30 n'itegeko nshinga ngo ryagabanyije imyaka. Sir, can you please set up a meeting with her? bategura inama. Congress as soon as possible.hure n'abari muri kongere bose tumenye. We'd like to know the validity of this constitutional assembly. tumenye impamvu mu itegeko nshinga batangiye kugabanya no kuvuga ngo bagabanye imyaka y'abiyamamaza bigire kuri 30. Okay, sir. Really? Oh, and yes, sir. One more. Sir, ikindi yose. Set up a meeting for me with former Secretary Trinidad. ikindi muze n'uwahoze ari secretary Trinidad. Mr. Glenn. sawa. So the first lady? She's been helping out the First Lady a lot. But I believe that former Secretary Trinidad... uriya mugore amaze igihe afasha first lady wanjye ariko nkeka ko ari n'ibindi byinshi yafasha igihugu cyacu. Excused. perezida aba afite nawe stress ze zindi muri ofisi. Yeah. Okay, listen up. Here's the deal.
Today, we're here to make Melody nagira hano tugomba kumushimisha n'abari hano. Ntihagire umuntu uza kuvuga ibyamubayeho ko yagwiriye umwami agaseba nimuze kubivuga. Uyu ni mama wa Melody. Yes, mom. Muranyumva yego mama. You have been warned. First lady. Ngo agiye kuza. Here she comes. Act normal. Kumbe hari taxi yamuzanye hano. Sigari first lady yaje kunino. Mama. Yagarutse kureba famiye ye. Gosh, mom, keep it down. Muceceka ariko. Nyiri inzu muhagaze ataza kubumva. Melody. Do you remember that you gave me? Uri kunyereza amafaranga ngo mfungure restaurant. I used half of that to nakoresheje kimwe cya kabiri mfungura restaurant. The down payment on this. Ikindi cya kabiri ngitanga amavansi banki itugurira ino nzu niyo nguzanyo. Yes, Melody. Melody inzu ni yacu. Really great job so we can finally help out with the bills. Umva nanjye na Jasper turi gukora akazi kugira ngo tujye tugufasha kwishyura amafagitire kandi ni first lady. Umva nanjye nabonye akazi. Iyi niyo famiye ye. This house behind us is your dad's exact dream house. Neza neza iyi nzu iri inyuma yari yo nzu y'indoto za papa wawe. Always imagine it. Iyi nzu yayihoranye mu mutwe avuga ati nzaba mu nzu nk'iyi. Yaje gukomereka ari mu kazi. Inzozi ze zo kubaka inzu zihagarara ubwo. Niyo mpamvu nkeka ko ubwo iyi nzu nayifashe papa wawe ahari indoto ze nzigize impamo. Thank you, mom. Wakoze mama. Don't worry about it. I'll help you pay the mortgage of the house. Ntugire ikibazo nzajya gufasha kwishyura inguzanyo y'iyi nzu wafashe. You've already helped us out. Uye wadufashije byinshi ariko urumva abandi babyeyi umwana wabo yabaye first lady ariko nta rugo mukeneye amafaranga ya atodufashe byinshi ibindi natwe tuzajya dukora twirwaneho. Mu gihe naha muri Afurika uri kumva twirebera filime gake gake. Right? Doesn't fall down. Nizere kutazongera kugwa mwana mama wari wabujije abantu kuvuga ibyo kugwa kwa Melody ni utangiye kubizana. Mama. Se wari watubwiye muceceke. Umva. Melody yaraguye agwira umwami imbuga nkoranyambaga zose ziramwataka tunabivugire rimwe bive mu nzira. Kandi yaravuze ngo baze kumuserereza none ni umwiserereje. Baje kumwereka inzu. Abasi Senator. Icara no senateri. Mr. President. Mr. President hano ni senateri waje. First of all, Senator, I would like taking care of my wife. We are glad. Ndagashaka gushimira ko yitaye ku mugore wanjye wavuga ngo yitaye ku mugore n'umwe muri baba first lady wanabayeho senateri ariko yahubwo ari mu batutse umugore we ariko president ntabyo azi. And it's equally hard to become the first. Ndabizi biragoye kuba president ariko no kuba first lady biragoye. Madamu President. Invite me here to talk about that. Nimba aricyo gitumye impamagara hano. Senator Allegra. Senator Allegra. To be part of my senatorial slate. I believe that there is still so much that you can do for our country. Wowe uri senateri ariko nyenga ko ari byinshi wakorera igihugu cyacu. President ashaka kumugarura mu kazi. President. I'm happy and content with my life now. Njye ubu ngubu nyuzwe n'ubuzima mbayemo. The public eye. Ubu ngubu abaturage sinkibabona. Politics. Ndetse stress za politike ntago zikindeba. I will be lying if I tell you. Gusa nanone naba nkubeshye. I don't miss public service. Nkubeshye ko nashaka kongera gukorera abaturage. That you will accept my offer. Bisobanuye kuri buze kwemerera icyo ngusaba ngo garuke muri politike dufatanye. Mr. President. Ndabitekerezaho President ndagusubiza. Thank you, Mr. President. Yahoze nawe first lady bamwita Allegra. Ariko akaba na senateri. President, based on our last meeting, I'm dushingiye ku nama y'ubushize. Senator Allegra on our side. Senateri Allegra araza kuri ku ruhande rwacu. Ayo ni amakuru meza. Has consistently been number 1 in managing. Senateri Trinidad ni umuhanga cyane mu gusuzuma no gukurikirana ibera muri Sena. Mr. Moises Valentine. Naho Meya Moise se ko nubonye imbaga y'abaturage rero bakomeje guhanga amaso babona ko ari waba president uzakusimbura. Constituent Assembly. So he won't run for presidency. Nituramuka tudashyigikiye ihinduka ry'itegeko nshinga ngo bagabanye imyaka Meya ntago yakwiyamamaza ariko nibahindura itegeko nshinga bakagabanya imyaka yo kwiyamamaza Meya Moise afite abafana benshi. Messages that they would like to see a good clean fight between a young politician and a more mature veteran. Gusa nanone twumva twamurikira amabwa akiyamamaza abaturage bakabona rwose perezida ukuze nkawe ahanganye n'umwana ukiri muto nk'uriya. It would help the election bid for the president. Ibi nibyo bishobora kuba byadufasha amatora yacu kugenda neza. Cease the hot debate about the election for now. Mwareka tukareka kuvuga ntituvuge iby'amatora nonaha. We still have a lot of important state matters. Afite akazi kenshi hano. Let us concentrate on that instead of election. Yes, sir. Mureka bari byo twibandaho tureke ibyo kuvuga amatora. Rebe. Hi Jonas. Hi Nina.
Hello, Max. Hi. My sister has a huge crush on you and Jonas, and she's turning Saturday. Can I ask for a video greeting? Her name is Mandy. Really? Wareka tukifata ka video. Nta kibazo nabana ba president. Let's do this. Fata ka video. Bite Mandy. Isabukuru nziza. Ni Jonas wige neza. Sasa umukobwa wa president. Umuhungu mutereta ku ishuri bigana abakobwa batangiye kumukunda kurusha uko bakunda umukobwa wa president. That's okay. Bimeze sawa umukobwa wa president. Nathan, Nicole. Berebye bona Nathan bari ku Nathan musaza we. Going to make me a cultural envoy? Melody, all the past first ladies have been cultural. Umva ba first lady bose babanje bari bahagarariye ibijyanye n'umuco. Tugomba kuguha post yo kugira ngo abari uhagarara ministeri y'umuco. A position unless the first lady. Kiretse nimba udashaka kubyemera. I'll tell you about this before. Bino nari narabikubwiyeho na mbere. Duties as first lady. But I'm telling you about this now because Rebe hakuno. We will be leaving. Bidatinze kandi turaza kujya. You'll be promoted. Kujyana muri kira gihugu cyama Diviano. Uraza kumeze n'ubundi nk'ugiye uhagarariye umuco. I can do this job. Murakeka kano kazi nagashobora ngagiye guhagararira umuco. Ambrosia and Soledad will be working closely with you on. Oya turaza kuba dukorana nawe hari n'abandi baruzi kuba bakorana nawe kugira ngo hatagira ikosa na rimwe ribamo. Don't forget to give them. Yabishaka ubushize baramututse. Trinidad will be a great help. Senateri Trinidad araza kugufasha nawe. Rebe yikanzemo. Yeah.